tapumo si o kakalahingo Pea tulungo si o fonga ofa Pea tapuani moeva Kau kalano pe ku ofa Kau angen bunga moko ofa Umatkan ku ofa Maloma mo we malo le ke fefin pe ku fefia fo ke tata le ke motol ke ta proclama koia fat fo no fo o ke he fefini ai ko ta proclama no tol ke weekend ai ku fo fefia ko nga ko lockdown fo ke ni ku lo tonga hoko tonga pe ku nga nga ke fo i weekend ke o mai api ven pi kala ke lava ke fo lai lahi ai nga proclama ko fo hoko weekend o fo ta tau ba mo fie ma koia ai gina tolu na muy e proclama fat fo no fo o pe mo tolu ko to pe mo fetu takimai o kore ke whakahoko ngahi proclama ko ni ine pe ko kore ke ho fanga mo ngau e ke ngahi tala whakatapu ko to pe na lava ke ngau e tua ki me heni pe me aneu hoa o mai ni ke fefini ka lava ke whakahoko ai proclama ko ni he fefini tata le fo ka piveni ki tonga ek ma ngau e ki pe le o ke whakahoko atua e tau proclama e fefini piveni ko proclama fo ni he fefini ko ilo pe ku lahi pe ngai proclama ko ke whakahoko me tongana ka ihene tu ko ia ko ilo pe ko ka ki te ha ko proclama fo ke ua mal na ta whakahoko na ta tala no ai ki he tu ko ia ko ai COVID-19 i tongana me ngahi enkolo ke ko nga ke fehu ia ke lava ke mau ha mo oni ko ha uhinga ko ha me akune ko ha motive akune o uhinga e nga unu ko ni pe ko e feinga pe ke mau ai mo ilelei ke malu e kakai pe te hanga uhinga ke ai ka ia ka ke ko ne tu ko ni na e whahoko ane fiafi ai konferenisi ko ia ai pure anga pe mo e kakai pe ko ulo ku ke o si ilo pe ai ola ko ia na e whaha e CEO ko e ola e ni wha mui taha na e whae CV i he mo ni te ko e negative a CV ko ni o to taha ko ni na positive tu o pe to tolu ai ko ola fa muy taha ko negative pe ko fa fia e ola ko ia pe neongo ka ko at pe ka ti ko ha o vakai ki he tu ko ia ai conference fa muy taha ko fa ko he pure anga o tau te fito ke ka venga ko ni covid tahiva Alo pisol pe malo ma fa ngamali ko ko le pe ke ufanga te fa tapu Iyo, kako isiu fo koina. Oko ngari me be to he isiu go ni time la. Kako isiu go tonga Karen, go tonga tarano e kakai go tonga putu ai. E fo noa. Koi. Na e me na hanga fa tonga i solo i he. E press conference na fi. Koi. O mahino mai na ma upe CV le ka he monite o ku negative. Koi. Na ma upe ia i he monite. Koe anga koe whakarea CEO. Na kai ke awe ai ki ai. Ane afi. Koe anga na kai ke awe ai ke siwi ko monite. Koe mea koe ke uhinga le rei solo. He koe peisi sia e nau press conference he monite. Koe nga koe he tohua ku positive ai reka. Ai ke au. Na zo don ke nau aha ke pe bong monite. O
pay attention ke e ka CV ko ko monitor e na tau hio pay e time na fai press conference he nima e fiafi ko sto hi foi kau lockdown ya e kau quarantine me hotel o tala mai ko osma wang CV o negative kana ke mention na tol monitor o ata mai leo ka tau tol na o spirit temen pe ai te wia lockdown ni hange ko ho fa matala kona ke nga fito ya ke ki mo on different communication ya ai mahino ya o ya ina ya i o ga i o wai palpare sai me ni na do fano ga ne o he o ngo val fit point ni ma ai fa matala se fine go oku ne toka ngai ai toka tago ne toka ngai ai vaccination ni ai foi programa go vaccination o ne pe pa fi go ki ai oku pick up ai rate hu expire ai vaccinate ai ta hawa november ai ko klasi eta ko klasi ko klasi e ua klasi le vai ta expire ta fa ko to ga ai solo be confirm the whole purpose foi ono fakai sia ikakai monolo ya ki e fonua to nga ko sio ko ke turi ai sai pega te au ya ai hu eu hange ko glau ko mahino ga ku toko ni hu ya ko ke ni hanga ya eliminate toko ni hu ya bi ni hanga o tau ye ai vai la si ka ko fonga ko fai aqui ke fai li fia o ko meta ko no fa tokan ke so full lockdown ni wa na hanga ge o fakau ai cost for economic ke fonwa it's amount to millions ko fonga ko na ai ko amount to millions mo kai ko ke ha fa nga mitigation plan ke toka ngai kina ngai mantui sai pe ka nga fa pre ngai na lockdown bena to mo vai koi wele funky business yang ngai business ko ni fale le ka fa tau taha koi urei ofe ka nga we tai vai ngai fale kai ngai ai ko ka fa market ka to tai ko te ngau e nau mai e nau ta fa economica ko cost ko is amount to multi-millions velocity of transactions me economica ko pass ko flow ko sili ni me ni makeni o ne creative for engine ko economica ke ma ui ko whakahoa ko ki mea na whenga ko whenga i ke asiwe nau whe ma ko iuila po whe ma wa hai whe mau me whe ke whakakakato ai vaccination ni na whongai na whai fisi na whai ngofuange ko na hanga throw in 50,000 ko jackpot ia ka pau te nau u vaccinate awa avereva nau whanki kati o iau o ai he troa o toho ke foi certain date he ko tu ko me na mi mei pe kai peni ke kai va ke mau te sio go pa tu ai ke foi melen he pa mau kai umu i uta ara meleni go spala ai ka po tu fata te tonga tu pe kai ni na meleni ke finga go ke wall ko Oke, koi mea bea ki tok ave ke kakai ke nau sio. Ke nai whakapoto nai ngau e pure anga. Ono ngau e soko o sea ko ni o negative. Au ke hoko pe lokai. Ko sio ko ke hanga tari fe ui.
ai kai veti holo kai ke nau kai ke ko wanga for I would do it much better solo if I were in their positions. Koe mea moenia e piven koe ko ilo bena e tokanga lahi ai na e konga na ki tokanga ngi ai e kau take pulenga kau minister mo e premier ki he no ngau e koe social media pe mo e ngai fa matala ko to faki holo o vave ngi ko ngai fa matala e tekna autolu e taim ko na ta proclama fo muy ai na kufanongo fo ki fo i clip ko ia e kaumea o e family na telefone o mo ki tama pe asima ki tama no fo funga pe me he senta ko i mua o na utala noa pe ko fe hu ia na ma ia ko e ke tu ko he mea pe ko mo na as ma o ne CV he monite pe tang hele ka io na ma o ne CV he monite pe bet ko hai na talatu ka koe o ku negative tang hele ka ko ne si ko mo ka front line ko fa maki i tanoa na na tamai pe ka negative ka na ke mahala i pepa ka koe sibi hoko te ufie mao e au ke mahala i pepa. Pea utango to e pea o na kai ki ka uiha ta prokalama. Aia ko kusio atu koe ngai whakamatala fo ko o laki mua ngai whakamatala mo o nio a ue ki ki tamasi i. Toki hao gone fo i press conference ka ne ane a fio na utala mai e CEO koe io na e negative e CV he moni te ka ne kai ke ne hanga ia o na fuku to mamafa kia e ne mea ke ne whatoka ngai. I moni de he taimena fai a press conference ai ko kuinga ku e ku tala noa akuia o ku tala no foki no ngau pe ata mai lele te taula po tala nga hime go mo oni ai na upehe foki na na tuku aki I foki ki tamsi o fu vave ho fo matala mai mahal ko fo matala mai ko pressure ko ku ya ko e ka osanga mo oni pe fo matala ko mai ki tamsi he ko ni ku negative. So ko ke hame loi va matala ko ki tamasi I pa te ai mo ngahi ata na ave holo he kau o fo ke kau popo ka ki ngau ke ata mai le tai me ni ka mai le wa ko taxi o tonga hai pe fa pa apa ta ko to ko to ke tanga le len pa ko ki ta tu hifo da to ke ta pe fa sa ni nga we ka ko nga ko ka kai ni o ho pe ku pe o mai o to ku pe hele mare me ata ki le ka nga fa fe ka pe hele ko hai mo oni pe osa nga mo oni ki deka ko tawa ko ke fa inga tunga pehe ko tunga yo fa fe ia ai nga me pehe e piveni io me pango ko na hanga o lowa e discussini ke le volo ko ya kui ka ki au ya so hanga pe ko fa tala noa ko o ke hanga foi kongo me ne ko no fa papa na mahu ngai ke malu fo noa ka hunga na tai tokanga he foi process ko on screen ai ka presença ki mo na heka rakia ua na tala mai he falaite ko tongani pe taha o oset e tari mai ka pasese pa quarantine ba me ka frontliners na mai he falaite kui ilo ni ama ko ke ki ani afi pe ko moni de wasi mai na ia ta mai e ka frontliners na se aure ki hapai kui kui ayo fe pake foi matala ko mo ayo mai no le na ka ya preventative measure ya he ko nga he na tau fe tu ko mai pe tau ka kai me no sila we pay rate mai pe tau kai me no sila and they should have a mechanisms they should have a system foi nga au sai da ekat go fe ka me tau patseti kamai ko ja pal mai silini ka ba be fe ma ko na ka puna ko spuna tia solo ko silini o pang tu hawe kakai io te na wala pena tolo o fe puna aki holo aki haya wakapuna ke na alwai ka pau na ya na mechanism ke na hanga o make sure o ensure ko waka ko ni ko ui ko hau me research ke whakapapau yo nofo ka frontliners I ha quarantine so ke
Kau te more, to tonge wakapuna haya wakapuna mo kau ngau ke o kume masiki hapai. Hange ia ko wai nau kia nau toria ke poteke fonua mo poteke ai. Ai ko uhinga mai ni afione to frofola. Ke whakapoto e tu hau e kakai. E kau ia ngai mea o ko pehe kai whakapoto o pito hono hei tolo he pureanga. Ai keisi koe ni. Ai ke ko mahino mai fogia. Ai foge ai hu ia tola ko nga ko lekko. Information can make sense. O le tola ia ko uhinga fa politikare. Whekawa mon fa fa ngata ia campaign. Kana aha ka new solo fanongo he ngongo mai wal fi poni ma no fa ke mai pure ko ai go une hentole. Ai go hanga ia confirm. E ko no uhinga nei. Ka na ho ha na toria ke container ka na ho ha na toria ke mitigate the issue go me ho ha na toria ke o ka yo. Koi. Pe o mai lewa utu ni ai go no pressure mai go me he. Me ngai takilotu ai apia ko. Ai to make sense ka wi solo. Ka ke au go si os hinga ya ka. Maduna tatu do lave ko pe. Ko ke hi fili ko ha motivi he. Mai no ka te au ya. Ta nga fe ma o ke fa va ve. Ke o ka kai o hu. Ko u ko expire. Hu. Ai vaccine. Ko ia. Pe ata hawa. Ai ko motivi ya. Ta ko fa ka me pango ya no ngau ya no fa isia ka kai. They could have done a much better job. I would have run a rotary. Oya ko to pe ha o ten. I'm going to why New Zealand. What ho Kentucky also who do. Kentucky and bang pe fitu. Hola. Pa fa ka kai ya. Hange ko na ke tano ke ne nai ki he kau ngoue, ki kau ngau he ngai business o ku ka ke na wa he weekend ko nga ko lockdown ko ni. Ki he ngai business o ku more ai miliona pe glau kilo i he wike pe taha ko ni ko toa ngai business ko me na tau na whakau at kia pe he foki o to tonu ke asimai ka minister to fito me ka tamako he ta whake paanga o na uhanga o mai ko mau tokoni ko mau mateu ki ai na mau os ilo pe ka ahoi hao e covid ki tongani ke tapuni a tongani ko e paanga e fiha te mau tokoni ki he kau ngā ue ko ia ku more e nau ngā ue he weekend ko ngā ko lockdown. Ko i piki ha me pehe asimai me kau minister ku nau tamai pe na tau lahe paanga tamai pe ku ai ham tamai ko i piki ha tokoni e te nau o mai o whi mau whi kakai ke nau spela mai tala mai e ko motolo ko na mo ngā ue e hanga pure anga o reinvest at ho mo wahe he funky business ko ngā more he mau lockdown. Ka koe anga e tu unga kutau ia he tai nimi, pia mo e conference wa mui ko taki lawe pia tawa ki ai, ko ngā koe tu unga e na e conference ne afi, ka ku malo pe ko na ku negative, pe ko tuko ngong whawhiawhia ki tonga kotoa, ka pau e te negative whalaite, pe mahino rewa o ku kau ia i he ngongo mahu inga. Ka pau te ahamete ke tānaki mai kong kai piven, pe ka ikai ko loto ke ta toki hiki o ki tala noa ke lawe o no. Io, ta hiki tawa sol, o si fie maria o anga o mahino ke kakaia anga no turita dol he pureanga. So o si toton e whapira bota na ofirina do he nea mai ki he adawalu. Koe whakaukau kone lawe o no, o hange koe a ku kore mai ai e kakai koe ni ke whakahoko e polokalama ke lawe o no. O ku makatunga whikeni na e ku polokalama pe me tahe kau kandidati na ma whakahoko i he lawe o no. Me he anga ni whakamatala ana pe ko tui ko ni I ko ia na nau mui ai polokalama whatwhanua fo'ou. O ku nau kore mai pe ke nau whiamau ke nau whanongo ki he anga koe ho wakai a koe ki he lawe o no. Pe ku nau o mai pe whanki I whehu I heni ke whanki whewe e tolu ku nau hanga o mai ke langolango ke kamata ake whamatala. Ko ilo pe fo ko fu matala ko ni piven ke la no ko ke he ke la va ki ho taha ke ni fa matala
Ka ko ilo be ngai me mahu inga ko ia. Ko ngai fehu mahu inga pe fokia ku o fehu I he kakai he lao e o no. Una alpe ke tapo taha o to ai mafai tu ipe ikai. Ka ko fehu ia kon ko mai he ka popo ko ni kuna o mai na te fehu lo aki o ku ke he ia una pena tol o ku mahu inga nai fo ilao e o no ki he fonua pe ikai. O mare ia fehu ko ni o mai ko nga ko reverse ia fehu ko fa o ake ma pe time ko to pe o to nai mafai tu I o to mafai tu I ka ko mai e ka popo e fehu lo aki ko na o mai ke o atu ka te ko he fini kono whakarea nau na o mai o ku mahu inga nai ai lao e o no ki he whonua pe ikai. Oi, pa pito solo. Ta wa mana kia ko si kanore e lao e o no he taki le mai mua. Koia. Ta kai ta kono mo ni pa pau te hanga ai foi feu I go ya. Cái cậu hăng hạ thì phải hiểu cái hình ảnh này thì tàu ta đi này cái phá là phá đi the ultimate purpose phải là ở nó này hăng hạ phá ton mai của nó phá phải bên nó lo nào os phá ta phải bên nó lo o kai whakanatula en hono whanau I. O hange ia ko tau aha ki hapompong. Ko talamai ia he ongo o whareikisio neni. Whae ia. Ko iki taina. Ko tau tali, ko kuhinga, ko tau tali pe. Ai po imea ko ia tau pes. Iyo tau tali tau tolu whakanatula whareiki. Tau tari tau tolo ko le ga mahu inga la no ko la no ke hanga ai ke fa natula ai fa ere mai ai bino lo o ai ke tu ai ke o maha nau ke ma he sino go de fa ere bino lo ko sino ko fa natula ko o tua ko natula tau ko ai o tua. Pues de kai pe que fagan natula ha foi me solo. Ko la Maria ko ultimate purpose ia. E lao e ono. Mo ne abito. Ko konga ko ke pe no lo foki I he tu ko ai konga ko ke pe no lo. Ko tu na ta osi tala no ki ai ki he na ta o mai ngahi kupu ko ni stuto ne na uhinga ai o vale pe ko whanau I mai he whakataha toko ni ia ai kautama koe he pēno lo. Ko whai konga ko ia. Ka koe konga ni o tau sio kei ko mahino foki ai whakaukau. Na e whake whehu ia na pehe. Ka pau rewa o ku palopare mai pēno lo. Pea koe he polokalama koe na whakahoko. Pea mo I kantite itina ne o mai ia whakaukau. Ko foi lao e ono ko kupu ko na ege ne fetonge lao e ono ai penolo o paloparema pe moia ia. Pe ka paure o paloparema lo ia ko ai to tonu re ke tau te sio fralere pe o sai pe lao e ono ka tau sio fralere pe ke te vakai fralere ke lava o ai fralere ka lava ke toki nga au ele. Solo ko uia fokia o mai o farearea. Ko ha tau mo ha ultimate purpose o farearea. Ko ia ke whaulao. Tako whaitu iau tālanga e lao. Ka pauna ia mea ki whatontono ai me whi lao whatontono ai. Koia. Ka kono e rito o kui kai ke whakanatula. Ko tūkoe ko nisu tone solo ka hanga te whalau atu. Ko ngā koe confusion e nia me anga koe tuko koe ki mua. Koia. Ko tūkoe ki mua na wahe mawhai ia o pure I whonua ke sino koe ni. Nei kau e whatahitoko ni ia I he sea e tu I he kabineti. Kau ia he sino mawhai. Koe fo I liriu koe he konistu tone. Nei liriu ai e fo I kupu koe au koe ke toi ai kabineti. Koe. Aia koe whanonga mai solo kau te ai wharerea te ko ngā te taula beno. Ko e anga a hono whai e pure o whonuani o wahe tolu. Uraki, kapineti, ua, ko e wharearea,
tolu koe whamauanga. Koe vahe ia e pure whanuani. Koe. Koe kupu tolu noa, koe foi. Ono whakarea koe ki muana, na ngau e koe Cavend. Koe ne afiona ne Cavend e whanua. Koe wharea koe ki muini, koe whairea koe Rain. Ai au kai ke toi kau, ko whanau mai fui whawai koe tolu, koe ke toi kau ne afiona ia, he toi whaunga pure whanua. Koe. Ma whai pure o executive authority. So koe kupuni mataha solo peheni. Ko inga he ko ilo ko confused pe mea ko nau ko I think they're confused with the detail. Ka nau sio ke foi pick a picture context. Koe. Kua pau ke i he kabineti kupuni mataha kupsi ula kien. Kua pau ke i he kabineti e mawhai pure o e whanua. Aia kua pau ke nau mau ai ngafa o e whengawe akwhakataha mo e tariui ki he whare area. Ai ngahi whatongia pure o e pure anga. Ko ono transfer ia, ono relegate ia, pe ono delegate ia me ne afio, ai executive authority. Koe. O ave ki he kabineti. Pea tariui rewa kabineti ki whare area. When. Uhinga pe solo. Koe. Ko uhinga he koe foi, koe tarisi, tukake ka hanga whare atangeni. Ko hama whai e tu I a hono fili ai attention yare. Pe ko hama whai executive. Koe mawhai executive ia. Ko ia. Ko uhinga e ko confuse e kakai he tala noa mawhai. He ko unga he ko stuange mai foi executive authority ono whakalere pure anga. Ngahi sino ko ni ko ngahi sino whakalere pure anga ini. Kai ko sino mawhai, ko sino mawhai ko sei sanga ko ni stone o mai mawhai ni afio. Ko ia ni tawa taina kene tarite mo ngahi whanua ko ke ne ko ia ne fili mari ka u o pau kene whamoni hingoa ke mari ne ai ea hoko ko pau ke o ko siai hono ngahi mawhai o nofo ia hono sino. Ko mawhai executive nani na o sta no pe ai solo whakatata ka pai o mai ni afio me alere ta mai sai ka ke utai ngau ka me alere mo o mai muto ngau ya Koe. ta mai da tolu ya heka kiloto mo ui pe fonu pe tanke mo ui mo misini ka ko ka no vai ona pe osi ko tau ko ke tau improve la do ke tau te un ka fe tu ha le vai lau nga mai lau nga mai le ko ke mo fai le mo ngau o fehu ya tu solo kapau te takai hak o pehat mai foi vai ko foi vai ko fe mau ya kai te ke whakamatalai kai ko function ko system ko no mau ngau ya ki o fe mau foi vai ko na uri kai ko no mafai ya ona foi vai ya ko foi me ai o fe mau system ka la ngau system ai sin ai ko sio o fihia funky a small mind he talanoa he funky particular detail ka kaya nau ilo purpose. Koe. Aya, te tau whakike mawhai tau toluia ka pau ka ke tau ilo sistemi. Ka pau te tau taranoa te ni afio. Ai wan kai tau whatatape. Ha ni afio tau wholwhola mai. Kai whawhi mari ho mu whatongia. Tō lalo tau paanga. Pehe mo pehe. Koe. Ka koe sistemi unge o mai ki nau ngai tau pure whawahi whare area. O poini ako tala noa hi sistemi mo. Tau koe ko ha mawhai ia ni afio. Koe mawhai ni afio ka pau koe mawhai koni ki ne hanga of fili e whakanofo ne kau hingo whakalanglagi koe. O kuru. Koe aku Commander in Chief. Ko ia tene ui pe tene ui ke whahatau. Koe mawhai au nofo no sino. Koe. Koe mawhai kon ke whakalere a te whanua solo. O ku mātuunga ia
he tau no he tu hau e kakai. Taha ko tō pe wahe me he tu hau e kakai. Ko pau ke tali ui ia ke kakai. Pau ke akau ni mai ia. Koi. Ko winga to la lahi pe he to pika pizza mai mea go ia. He ko whakaukau ko ke. Ke tau o ware pe so ki he ko ke kau ha fata ko winga pe te foko lau. Ko nga ko ke kau ha fata to ko ni vai pure. Vai ma fai pure fonuan. Ko whakaukau ko oi ko whakataha toko ni upeheni hono whaalea. Kua pau ke whakanofo he tui ha whakataha toko ni ke whare ia. Koe koe whare i e pure anga, pe koe whare i whamau anga, pe koe whare i whare alea. Ke ne whare i e tui. Koi. E kau ke whakataha toko ni ni ihi peu whinanga loe ki ai. Kai ke te oanga he kupea ko ni sutone ha mawhai ki e whakataha toko ni. Koe mea ea ko ko te mea tuai. Anga whewhe rewa e nau whanau e nau tore pe nolo. O kai kia hanau whanau e nau tolu. Koi. Ke whanau i mai pe nolo whonu e fu mawhai. Koe foi prampare mai. He kuhanga rewa he foi tai whanatula koe na o no o mai tu i ke pe nolo. Kau kai whanatula. Koe ne no o mai pe tu i pe nolo, whai tutu ni hala pe nolo, tu kwa ki rewa he kakai ai tu i. So ke lavea noa e tui, he foi engineer. Koe lau maari e foke e lau o no. Ke whakatala tui me tao maa. Ke oua e hoko, hange pe koe ni koe whukau uloia peni, klaiwe tua te mo mea na nau whai tohi tangi. Ko nau tolu peni mo mua whihu ia. Koe. Aia, koe konga whuke nia, ku mahino pito ka te au ia whamatala ke o mai, pe ko ngā whuke ku tatou tala noa whuke i he lao koe ni, tātu o lahi ta ngai polo kalamau, ta whaalawe pe ki ai he ki konga, pe ku tāna ko tōng, mahino pe ke te au e konga koe ni. Ka ngā whuke koe konga nia whai e koe kohono whehu i mai koe he kau mui, kau whanongo ni, ain koko uhinga e nau whatala noa mai, aia ko nau pehe whatata ki peni ko e whiri he tu i e komisiona polisi attention ia le i hano whaka hono whotu atu ki ai e he penolo ke ne tok whiri mai koe attention ia le ai kuri riu le vai i he whilawe o no e whiri he tu i ai attention ia le o riu le va me penolo ki he ko ha kulupu ko ai nau whitongi ia ko uhinga pe to ha mafai ai. Okay. Ko poini e solo, ko ha mafai ia. Ko foi va e o no foi tui. Ko fe ma ia ke me ale. Uhinga ke he mafai ia mo me au fe ma e sistemi. Ka leva ke o ate whakau ko ni solo. Koi. Taura ki eke ko high function attention ia. Koi. Koi. Ko ultimate purpose attention ia le ke hoko ko whare i whakalao ai pure anga. Whare i whakalao e kapneti. Koi. Sai. Ka pau ko whare i whakalao ai kapineti. Ko ke pehe ko hai to ton ke ne whiri attention ia le. Ka pehe ka pau whemau hataha ke ne whare i ko. Ko pehe ko hai to ton ke ne whiri atu whare. O total fo ke fili ak fare i. Ko poini ia solo, ko poini ia. Ko tae ngai lao e o no ko no whakamā wahi. He whehu ia ko mea ko ni nei ko recommendation mai fo ke nia me he kauloia ko me komni weri. Koi. Kau consulting. Ko na o mai ko o assessi ko me ana na pena tol. Te kai ke nau sio ha konistu tone maulalo pe i foi mamani. Koi. Tana na hanga rewa tu mai pe e anga fe ke hoko attention ya re ko principal legal advisor ke kabineti. Kau hikai ko me mi pai kabineti. Koi.
he kuia e mea i he kabineti o kui ko collective responsibility. Pea ka paure wa koe atensioniare une whare i nau tolu ha mea whakalao. Ha mea o kai ke pāti ai ke kawai atensioniare hono implicate ka pai hala. Ka pai whare i ke nau whatau maha waka. O ngoto ai o ngoto waka o mate haka kai. Ha mea o ata ai atensioniare me foi tu dungo ya. Koi. E na whehu ia ia, u whehu ia, na o mai he kau. O makatunga i hono whanau i whakau kau. Hei kai ke malawa ke whiri mai ke advisor, ka toi independent. Kai ke malawa whanatulai. Kua pau ke ha ia he whakau kau collective responsibility. Pau ke responsible e koe au ne whare ke tau o no. Whare ke tau whatau mai e. Pea ospa whehala ke foi whare i koea. Pea hau ia tua te tawhaki tala mai ko independent ya. Koi. Tai. Ka mantui foke whatanoa solo. Koe tau palpare mā, koe tau mix ai function he foi sino e taha. Koe whotu rewa na o mai koe mea kaua e nahi lao kone. E o noka koe o mai kone me kom niweri. Ke whakamāwahe wahe e whatongia. Mantui koe atensioniare na e hano whatongia na taha koe prosecutor. Koi. Principal prosecutor. Koi. Whakamāwahe wahe e whatongia prosecutor me he atensioniare. Ke ai lewa foi tuunga taha koe TPP. E koe Director of Public Prosecution. Pea ke hea me atensioniare. Pea hau lewa atensioniare hoko koe me mipa wharearea, me mipa kabineti, pea responsible ke legal advice. Uhinga le rei, Koi. Uhinga le rei. Pea hau lewa, sino ke he lewa prosecutor, tene lawa prosecute ai kabineti, prosecute hataha. In a independent platform. Ka koe uhinga whukia he kai ke tau tafoka ke peo pehe, koe mawhai o hai ai atensioniare. Tau eke hono whatongia. Koi. Tau eke atakai o kai ke ngau ai, mono pepes. Ka te tau ilo koe mawhai ko ton te ia. Koi. Maunla. O waha mea heu tai mahino solo he koe he kai he kona moni tupe ke mo lango mai. E maoni pe o lahi e lao ia, o ku lahi titei lahi lao. Koi. Ka te ulawe pe a respond ya ke u mea kona o tai mahi no. Koi. He ke awe o ku function ya he mea ku hinga lelei. Ka kai ke u pehe ke hala tu hala ha mea ia. Kau ke kaiwi pe o ku ngahe ko kau au ke whai koi, pe ko kau ke whai koi. Koi. I kai. Kone kai peke uhinga le rei ha me ke ulawa o Koia. I he wahe tauririu koni na whakahoko. O kui ai whoki ai pehe e tokolahi. Ko liliu koni na hangai e liliu koni na hangai he tui o momoi mai hono mawhai executive. Mawhai koe ke whalere pure anga. Ki he kabineti koe hange koe na ke lau mai ai kupu koe he koni stuto ne. Koe mawhai koe au ki he kabineti. Sai koe whai whakau ia koe tuku ia ai. Koe mea whuke nia whai koe tala noa koe ni whai koe whawhekiki koe pehe koe tui koe hano mawhai whakalewelewa. Ai hange koe whamooni he lao. Koe hano mawhai koe ki he tene toki whamooni he lao i whatahatoko ni. Pea mawhai whakalere pure anga. Pea mawhai whakau tau. Ai rewa kone tuu pehe rewa na toko, time kou to'o ai koko e mawhai ai he lao, koko pehe e to'o tuu ia ka whitonga kabineti, o to'o rewa ne mawhai anai he whakataha toko ni. Ka koe nuki hanga ko o talamai i he whamatala koni koe mahi aho ni, mga he whamatala ki mua, koe whi wa e mea lere pe e mawhai ia koe ia koe mawhai executive ia. Ai o mai ia pa koe ke to'o ai ha mawhai ia tuu i koe mawhai pe ia, o toton pe ke ia executive. Kunga ko mau ke whamatala koe o kuke o mai koe i he tawhaaki koe ia. Ka koe ne tu ufoki e piveni hen tu koe penolo. Aia o koe whehu ia taha ko whakahoko. Ka kutike ke lawa hatahe ke ne whaau ke kandidate koe nampo koe maa kuna utara mai koe whoi palopare mai penolo. Ke liriu na e whai. Aia ko taha ko tong na utala mai o palpare mai penolo ai ko whakatala noa. Ke teke tamaha taha ia
o kusai e penolo. Paka whihui le vai ka paureva palo parema fulaha na mafai na faulao konflik na ai nga fai tutunu na fai loto ko hare me tutonu ke tau fai ki ai ko whihui ko mahau tutonu ke eke ia whihui ko ia. Io. Na o si ai be mo foi con alau ia ai. Que ne hanga e tres ai foi fanau kai ke whakahingo ai ko penolo. Whakahingo ai ko judicial commissions. Koi. Koi. Ko uhinga ai foi whakakau. Ke whakanatula hono whanau i foi sino. Ko poini le vai ko ke fai ke talanga i fare area pe ko hanga fe ke tau whanau i foi sino. Ko nga ko soko menu o soko mau sol. Kai ke nau foki nau toluia ke ngai kupu ki mu a whakaukau i mai ke tafele rei mai. Ko kupu ko ki mu au toton ke nanga whatongai. Kabineti fare area whamau anga. Koi. Ko whamau anga o kutotonu ke independent whamau anga me whare area independent me kabineti. Ko poini ia. Ko foi whanau i ko foi sino ke function. Hange ko ni. Neongo ai tu ko kai kehe solo ko me whaka systemin. Ka ko tio pe au whiala ko pe. O kai ke tonu kai ke usiau nei tonu ke pure uluaki ai kabineti. Hena e pure uruaki ko anga ne tu motua ka ilonga ni ko ke na ngau ai makatuunga mo functioni ke ne hanga restructure system ko ne tu ko ki muana pure uruaki ai king in privy council koi ko hinga ko na ia e mafai i he tui he ko pure uruaki he vai ko ki muana ni rio na ho fulu pure uruaki na ko king in privy councils. Ko pure ulakia. Pure ua ko fare area. Pure tolu ko whamau a. Sai. Ko ne tō ko no remove ko tui me whaunga pure. Pe nau hape na tō hake pe kabineti. Kau tutuni mahi kupuni matahaya tariuia kabineti ki fare area. Kia au le vai ne ton ke pure ulakia fare area ia. Pe fol me ai whamau anga pe mo. So ki fare area. Nau whetakai holo pe mo atita ko atita i he malmalo whare area. Aia ko kuhinga ko whare area ko whiri mai he kakai pe ko hae whainga structure ke nauanga o whanau ia i fo isino ko judicial commissions ke independent e nau execute sai. Ka ko mea fo ine taha solo na ulawe ai pa ko tuipe koe mai no. Ai nau hanga ko ave mawhai o tuku he sino. Kakai ke nau tohi i halao, koe laoen, koe judicial pe no lope, koe komisioni. O koe ki toi o mai, koe so talo e talo pe malolo atu pouruaki. Koe tau whakatafe mai ai lao me koni sutone. O mama o ia me moni mea koe atu pouruaki. Mai lewa ai mai rewa ai mawhai a tuku he sino. Koe me ai o whae ngata ia. Iri fia tamako ko no tuku e mawhai he sino. Ila ka pana mai mawhai o tuku he lao. Hange ko whamata ke lao koe sipoti. Pai mo fua. Mo never. E kone tu foko ia e piveni o ku ai mahina fokia ku palo parema ai penolo. Hange koe ku tau talanoa ki ai pa ku tau osi talanoa mai ke ngahi konga lahi i he ngahi kupu koe ni koe whehu ia taha koe ni ku ne hanga o mai koe harewa ai ka paurewa e to o penolo koe whehu ia ku o mai taha koe ni ka pau e to o penolo pe to o moe ex-sansala o ku asi e umea koe ia i he lao e o no pe ikai. Ko konga rewa e ua e koku o mai he whehu i e lava he lao e o no kene whakama opo e tau tuunga wha ekonomika ke te whakalakalaka ange. O kwa hane whikolaki ai mea koea mo e me lao e o no pe ikai. Solo,
o kuai mo ni hena Koia. he foi e ke kona pe glava he la no o fa ma bo pe tau me fa económica solo ko mahu inga ko fa ma o ko ni ai nga hilao ko ni solo Koia. o hange ya no fufulu tau kulo ka to ai tau haka Koia. ka pa te ke tu to hela vau mai niu to tere mai mo ufi ka te ke fufulu kulo e ku kai he puaka ho haka ko poini ia solo Koia. ko pau ke ra fufulu kulo ka to kilava ke ai haka ke aunga alanga fa economica Koia. he ku kai he puaka ka pa ke te ra fa fi me kon go dano ti so Koia. ko mahu inga e fa ma po po la yon ke ai so fa no mai solo ka hanga te lau ya te kuptol fa ko ni suton ke mo hanga e fa to kanga e mata vai vai o fare area ke mo kai ke fai e fare area no fatongia fa no mai ka nga lau ati ko fu akava no fai ka hoko ki kalauni ka fa no mai ke me go ne hanga ko ni suton e ha ai tu e fonua o wo fu akava he au o tua mas ke tauhi hau a ko ni suton o tonga pea ke fai e kupure o whakatatau mo ngahi lao o ia. Pe whanau mai ke uhinga i tala noa ko aso. Kai ke aha mawhai e taha o ange ke hene ke tui. Ka koe mawhai o ange he lao. Ka ke whanongo mai ke u mea whai e whare area. U lao ko whare area. Koe loto ai minista i he loto whai mea ko ia he minista i he loto kai kabineti. Whai mea ko ia. Kai ke aha lao ia ke ne pure inautoro. Koia. Was o que awe aku o laia ke ko mahu inga ya ko ka pau ke naula ko mai o fufule kulo ka to ko ai haka he kono mo ni solo ko uhinga ko ke lava yo o hold anybody accountable he ko ka halao ke ne mesa e na to no ko uhinga e kulawa tu ultimate purpose ai mea na fe mau e akirismo ka takulotu ai wana ulave ga tu of the same mind pa delisio mo akiris ke tariui ka pau e mai ai system of accountability in place e tau funga pure e fonuan kai te tano te mkala na to pai kai te tano te mkala tia he was te mkala tipe en tariui an ko lau mari e ko uhinga wa ke lava yo o function o system ko ni he ko ke trust halao ke tariui ki ai ka whakahoko whatongia. Lahi utu ni hala ia, lahi utu whakamore paanga i kakai. Kau kai ke nau tariui nau tolkia, kai ke nau accountable nau tolkia. Ko uhinga hamea ku ai ke accountable ni afio. So ko konga ni taha ke tutu ni ko konistu toni. Fai ne pure tai firi manako. Koe kum taha firi konistu toni. E fai e he tui e ne pure tai firi manako. E fai e tui e ne pure ko uhi ko hono kakai ko toa pe e ikai fai ko mea pe ke koloa ia pe lere ia i hatoko taha. Pe ko he ne fa, pe ko ha famili e taha, pe ha fahinga e taha, tai firi manako. Ka ko uhi ke lere mo monu ia ai kakai ko toa pe a hono pure anga. Sai. Ko ngahi mea fua e hau ko ai ene afio o uhinga ene tai firi mari e whare area. Ka koe tau whonga whiri whare area, tau whiri pure whawahi tau tau ki whare area. Ka tau taki o pera tau pehe, te utanu pe ai hala pe koe ho wahenga. Ka moe wahenga pe koe unau popo mai kau. Koe haia. Koe whiri mana ko ia. Koe si o ki tahe mo whiri mana ko. Koe poinya ku solo. Tuko tala noa e mawhai koe ke nau ilo na toi mea unau tala noa ai. Tala noa nau tolu he purpose o system of function ai fufoi. He koe ke utui au o kuho hae ni afio. Koe tui o une whakanofo i pare mia. Koe tui o une whakanofo i sea whare area. Koe tui o une whakanofo.
Ko ha ma fai o tala no ai ki ai hono to o mai. Ai tala no ki hono fufulu e kulo. Ke vahe ke ai ke make sense. He fehu ia la ia he kau consulting me he komniweri. Ai anga ai whakau ai pure anga tonga. Ke nau ai atenseniare patala mai. Atenseniare ke independent. Ka koe ne function, koe ne pepesi, ke ne whare. Whakalao ai pure anga. O sea patala mai te ke whare i whakalao ka ke independent. Pea whiri mai he taha ke. O kai ke iro ia he kakai po whiri mai. Ka oku wahe me he tuhau e kakai. Eko puhinga laki fufulu e kulo. Koe lae ono is most needed ke whanuan. Ka koe poini fo ki solo e kulaua. O mai ki whare area ke tāno ai mama. Ka pau koe uhinga ia a e te pore ki whare area. Ke te koe unga te mau e tau kei ke te alo tala noa hono whau e lao e whanua. Ke unga ke le rei whalu fua. Ka pau te whau kau kita ke ave ka kau consultant ka te hau kita ha. Mona ia pito. Ka kono tala noa i koe whare area. Ke whanongo mai kakai. Pea i ilo ai pe voice kakai. Koe toi whakakau koe masi tatau tofu pe ai a koe ai consultation ni. Ko pau na ki la prosio. Koe consultation ni pe utoko ni mga ahoa ka woko ki ai. He koe me e koe me e kuhinga ki kakai. Ai tala noa i lao ko hono tala nga i whare area o expose leva a structure i lao ma system lao ya ki kakai o mamange. Pea whakaatage nau o mai. He koe kakai e whonuani. Koe. Ko kia au kono fepurikeiti koe mea mo o ni ke nau hinsi ai. Kai toi ke he umea koe nipa moe. Iso ke au, koe anga ni kulaua. Koe lao koe sipoti. Koe foi consultation na fai e lao sipoti koe kau ngai kau taha sipoti pea. I lota whare area pe. Koe. Ai kai toi ke he fai mea koe ni moe ai kone toi ai whare area. Lolo tonga tau os vahe o alu tata constituency. No foi whakapofonga koe hono constituency. Koe ki constituency koe ki toko wafe pe kau vouta isai. Koe ki kolo pe fiha. Ka te aia ke toi tukua whare area, tāpuna whare area ka nau toi o aahi. O aahi au mai na toko os whai spatse tia pure anga koe jahana mahu inga. Ai ko kuinga ke ngau e ati mindset ke whakapo uri. Ke o mai o ke trite kakai o ku nauhange ha whankalai. Aia koe uhinga ia e piveni nei kai ke loto ai ka fofonga kakai ke ave lao te consultation koe ngā os whiunga pe koe ngā ue whatongia e koe whatongia e whai whare area pe aku osi whiunga pe no tālanga ia i ke whanongo ki ai kakai whanua. Mana toi koe whai whakaukau koe ko foi whakaukau koe foi whāresia. Hena kai pega halau ia whanuani nei ave ke kakai. Not let alone nei kai pega whanau whare area kakai ia he ngai bonga mai koe. Koe. Koe toki malo mo huma akirisio o whakamo ue mamai loto whare area ke nau iloi. Koe paanga tuku hau nau function ai. Koe paanga tuku hau me kakai wai to tona kakai ia hanau re wai. To tona kakai ia nau whanau mai bonga whewhe. Oi. Koe fu whaaresi apito koe tatau apito pe whaaresi ai consultation ni mo. Koe ke wila koe hae huinga e kau whafonga koe neka i nau hiki. I am speaking for myself. Koe kuhinga aku ia. Ko osisi au hono ngau e aki ai whaunga koe ia. Ai ngo ai koe tau malolo wike ua tau o ai whawhare area. Pa nau toki wahe. Ai me $500,000 nei hui whamore koe ia. Koe. Ke na o fai e mea tau os ilo le rei ate os koe report koe au os i whare area pe os ilo pe nai toton ke ngau e pe ai whafofonga pe ia he kunofo pe i hono constituency mo ene ki kosirio hono o mai nau fe mau kai te fe mau ke break a whare area ia ke toi o ka ngau whare area takai he uot motu o more noa ia e pangatu hau e takai. Koe. Me sayang ka ka pa na o mai pang wo wa he ave ya ke ngai wa henga. Koe. Ave. Kai ko kuhinga fo ki o tau ngau ya
ai whainga makatunga ku whakawharesi hono nau. Koe. Ke aia ko o hange pe e piveni koe lotonga pe nofo ai whakafofonga i hene ke wahenga ko ona, wahenga whiri. O te totongi i nau tolu a ke tuku hau. Ke nau te mautotongi moto. Te mautotongi i moto foi wike ua ke mo te fokpe ko mo wahenga o mahe mo ripoti. Maari e ko kwangpa ko te whakarea taha foi whakaukau na ke o mai. Oi Maria ngo whakarea ko na. So backward. Ai reba kone tu foko ya ko os mahino ia piveni ki kakai ko me ni o loto ke mahino o pitra na tolu ko foi sino ko penolo ko ka me mi pa ko ai o ko exensela ko tu ek fa maulahi ko atenseniare pe amo kaulo ti ka to. Ai pa lo to ko fitu ma me to fia to ko nima ai ko os alat pena tolo ko ya ka fa pa lo tia he kai pete malo ya ka me ai to tolu ko he to fitu ko oia e pe kono moni fo ki o kai peke u haleria the whole thing does not make sense the composition e pe no lo kai make sense kai ai o pe e ka ta ki lau ya ke extension line kai ko pau ke tu i fa ta to koni e solo se foi me eneta foi me eneta ha ko pe foi mau ke fa to ngai ka kai fa hanga ke fa to ngai foi lau ko ni so ko kup ni manoa e be mai ko tu i ene discretion pe ana ke ni fili me pe ka me ke nau fare be ia kau kai ha fa ngata pe ai ko te fa no de auto takilot wa te kauloya wa te hata hape fa inga ta hape unde ka ba at mene fra uri at mene fefine kuki kau ne kau fare ei me ape an tau ata ina be gai pa no mai ge foi hu mai ko ne no fo a councilor ko pa ke tui i fa ta to koni sio ko no ore va tui ko ke toi ko pa ke to fai tutun be tui he loto ke fa ta to koni Lotta ka fare i. Ke loto ka fare i. Ora ke loto ka fare i. So ke e solo. Te wat fa ngaton pau. Kai ke toi vei ua. So ka fa matalan ko ai loya ko me kom ni we. Kai. Te ko kumia ka nge. Pe he loya ko kom ni we na kai ke kau e ta fa ke ko ni si chiseri. He term of reference ko oi foi liu ko na fa he wa no hongo fu kai faka o vare ai hu hake ai foi liu ko he koni su done na liu e na tolia foi konga ko ya ai una na pe ai te ke si ona tol ha fa nga motolo o tiso sistemi I hato e funua I he komniweri I maman. Kai na te sino do ha fainga funga pe. Ai ko na uhinga ko foi pa usi. Ko foi pa usi na fai. Ai ko na ui ko sweeping changes were made to that part of the constitution that related to the institution. Ai ko whakakau kono no o kon e tarketi mo kauloa loti ai tui ke nau teke mui mai ai ke nau toi ai ke foi diriu o ni he tau koni sudane ke ta faki koni whamawa foi pare mai e whakahela ta te hanga taua furi he fumelere ka pawa fumelere mau ka ko unga fo ke e solo ko foi konga ko he exensela ko pau ke tui he fata to ko ni hiri hono ma o fare me he penolo ai ko penolo ko exensela o kawai
Kau ai mo fa maulahi chief justice. Kau ai mo atenseniare. Mo kau lo ti. Ai fa no mai ke foi fa rea. Ai e ko pau ke tui ke ne e fa ta to ni hiri hono ma o fa re. Me he penolo. Koi. Ai imagino leo ko penolo ia he ne tubo Te ke ha exenselaya. E penolo ko kau lo tipe. Ai ko nga pa fo ke whanofo, ai ko taimene whanofo penolo te fo ke whanofo ai exenselaya te fo ke ha exenselaya ki mo. Ai ko kau lo tipe. Kau tampea talaketi. Ko whanofo ko e whamaulahi, whai be moia, he penolo. Kau te ke ai whanofo ko atenseniare, whai be moia he penolo. Kau kaifo ke ai ngai whatongia ko ia. Ma tu whanofo ko penolo ni whanofo atenseniare, pa te haupe atenseniare no fo penolo. Penolo ni whanofo ai whamaulai te haupe whamaulai no fo penolo. Penolo ni whanofo ai exensela pa te haupe no fo penolo. Ai ko ke na ia na te foi time ko ia. O ko na ia fo na te foi time ko ia. Ai ko fere va penolo. Ai ko lo spe. Ko lo tipe. Ko ia. Maria la ya pito e foi whakau. He ko me ia ko foi whaunga ia solo o hinga e longoa. I whamauanga. Hono apoi mai kau whamauanga. Kau whamau ko uhinga ia. Pau kai ke ilo e tapu hau nau tariu i ki ai. He ko show tala he kaulu. Tala he kaulo ia. He kau taha kaulo ia. O kai ke kau tu ia foi whanof koini. Ko target pe. Okay. But as long ke tu pe kon sutone ke implicate pe tu ia. Ko me tala ko mafai tu ia. Ka ko hinga fo ke tala noa. Hanga kon sutone o ame foi mafai ke tu ia ke ne hanga. Mantu ke kulawa de fuakava a tu ia kon sutone. Te fa hoko ke pure whakatatau ke kon sutone mo lao ona. So ko kon sutone ne o ange kai foi mafai ke ne whanofo ene whatato kon ke ne whare ia. Pea osi ai foi mafai ko ia. Ko foi whanau kon ko tahanoa ki ai. So ko foi whanau en ko penolo. Ai ko anga no whanofo ko penolo. O fotu hen ai penolo ki ngai whanofo. Mo tu tun fa mau. Ai ako komiti ai whakatato koni. Olo. Maria, koi. Ko fonu ai ako masi ko fu insult lah mo da target ke kai loya, kai lao, kai yako, kai pote fonon. He foi kupu pe ko. Ai ne fanau ga ga nau whakawhanau. Mo nau te whanau i pe ia. Whanau i pe nau tolu ia. Whanau i pe nolo, ki kakai ke nau te nofo pe nolo. Maria. Maria apito. Eke, o kai ke uwhera wea o kai solo ko ngau, o fu misin mau ia. O puhua e utanoa ke fu foi pizza ape. Ultimate pepe se lai ono, kono fufulu e kulo. Kai toki aonga ho haka ufisolo. Mau mai niu. Te mahino ange fei whakarea ko ki hanga o mai ki he tū koni koe lao e ono. Aia koe foi me whakaosen ko mana tui hake o whai kono o whai hono whakanga i koe me ta whaake taha. Na pena tau pe whakotū mai rewa ai komisoni ngai whapure anga ia ke ne whetongi mahala pe nolo pe koe ha. Pe anga rewa ai whai ngā maaria ke minister lao ke ne whiri mai ha ongo tanga me mipa whai to tonu pa kai ke o mai ia pe koe ha e whai to tonu ko whai e whiri. E whai deri hape minister lao he ne whiri. O kulava e ngahi mea ko nia te whakalere i ke te maluangi hange koe. Solo, ko uhinga fugia utala noa koe mahu inga koe ke whakaata whare area he koe whitu uia whaua e lao. Whai hano tala noa. O uia, kai ke uila uia ai whakaukau kona. Ai kau minister he mea koe na. But I would not agree ki whai ka whakaukau pehe. Ko awe talo e tatala noa mo pehe koe ke o subjective u mea ave ke minister ave. Ai o tuhi i hono criteria. Koia.
Mahina. He kapau e ngau e aki hono ai ku ex officio. Ko hai o ku presten he kautahalao o atongani. Ko ne presten ni pe os automatic pe ene i he. Ko hai o ku sea he poate PSC. Ko ngai ex officio potia independent ene hau ki he. O kikai ke makatunga i haloto hata ke hum. Ko kuhinga ulau e sol. Mahino ka tau e whaurao ia koe ki mua. Pai na ki yo kawa e whaurao. Kau mahino ka tau e lau maari e whailao. Ti te la e koe mea koe ko kiki hai moa uia. Kiki hai moa uia ke o mai mua e lao ki whare area koe wheitu e utalanga iai. Tuke lo ia ki e kakai koe tō mawhai. E te maari ang e hono te whahua e lau e no e piven he taimi te mou huai ki whare area ko ngā e te mahino ange ki kakai. Ko ngā ko te taimi, ko te ta whakaose e pētā polokala mai. Kako whē ai mawhai e tu i okto. Ka ke, whamampopo mai rewa piveni e ta polokala mai. Ngā te ta ngata hei pē he ta polokala mai, ka ta toki hoko atu. Ko loa pē ku mahino ngā hi mea lahi i he lao e ono. Koi e sol. Koi. Oku pamaloa pia he mautaimi. Uhinga pe ka te au ia ho ha ai tolahi ke. Ko inga kono whakalawe ki ai umea koe na. Ka ki au solo, I'm more than happy to discuss debate issue goni with anyone if they want to. He kono mo ni ki au ia. Ko whakaukau ke uhinga unau fihia he whanki peti issue koe. Ko kai koe nau ilo hange nia. Nā mai mina tō whakiki he konga o elefani te o tala ko elefani te ko futau whare pe. Tā koe koe puhi kuia mnofo ia ai. Kai kai ne whatonga they are all working for that same purpose. Ka koe uhinga koe kutara noa koe kai kia ha mawhai he na o mai executive authority ia. Ia ha mawhai e puri. Uhinga utara noa koe ka jala e wafi o mai fo i wae ka lawa lere mea lere. E mo ui pea o maha engineer wa ya aunga taha na fa togia fa rea. La mea ia o palparem solo. Ka ki au ko si pe mama ai. Koi. Malo ku tui mahalo ku mahino apito e whakaukau. Ya malo apito e pivene ma e whainga maari e ahoni. Lava e ta polokalama hono tolu. Ai whatwhanua fo o ke weekend. Kange ko lau ko ko ngau au ngā pēnia i he whiawhia kau mui mahe polokalama. Ko ngā mea ni na nau kore mai ke whahoko pe koni ko lava. Ai toki ai peha taimi te toki hoko at pēta taimi polokalama ko he wika hau. Alo sol. Malo pita ofatu. Ofatu. Ke kainga koe lava e tau polokalama koe ki ahoni. Whatwhanua fo o pia mo piveni pikala ki tonga eiki. Whamalo ati ka tiki mo tolu i he mo lava mai o mamata he polokalama. Whamalo atu ki he kau sponsor koe na mohanga o tokoni. Ke whakakato ngahi polokalama i tolu koe ni ko ma whahoko atu. I he fwoi wike pēta. O me hange peni ha ma polokalama i he fwoi mahina i taha. Ku wike pēta ku lava fwoi polokalama la he tolu. Pia whatanga pia ku ongo le reet ka tiki mo tolu. More peka pau ku kaiki ke tui. Pia ku offense atu e polokalama ku ni hanga o wei mea ke tui ki ai. Tō pe mea kulelei, pia tuange koe mea koe ke tui ki ai. Kaka pau o ku mahino atu e polokalama ke te koe. Ngau e pua ta mai lelei, pia ke tō pe ia. Hape ho mea koe ke tō maau. Koe au ngai e tau ngahi polokalama koe ku atu mei heni. Kake, whamalo watu ke tiki motolu. Tau toki whelongo aki. Polokalama hoko, koe langa whanua rei mātua. Minte nima mi heni ku hoko atu polokalama koe ia. Ka mo mea.